Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kaseng hinyo terap National Youth Movement hak strik unai wieng ar hajar puar kala penbenaban penlong da kajinge syong kalan mongor hadu kasau terik unai wieng ar hajar puar hanong ba shilong kum shibentai ka sarkar jilla bahkan pentri kamno ka state employment policy bat pan pentikna baka prapo na ka shispa de bat mangkerpang ki try muluk haki private sector o president kaseng uba Louis Dotdong hak jengkran bakilat pathai khubor loong lada ka sarkar kampen urlong ikani ka jingdawa kaseng kanyai beteng ban penlong ka jingki karkum kariti sensyar patba hadien ba ngila aipor ya ka sarkar MDA apo ka jing yalam jung korak sama si pausi nadu ka arhutrik jong gunai Oktober ha ka ba ngila ya penlong da karali ban dawan ka sarkar Meghalaya ba kadai ban thang de kia ban sna ya ka state employment policy ban ha ka chu ka porro bakan sna sundan ya ka an ka banta ban phakam proper person ha ki private sector na ka banta jongki samla trari trai muluk ki jungi ki balaya kham kam kham jam ta je hadien bangila pha ya kini ka khubor na ka arhutrek ka khlam dan kanu kunu response kini ka de ka jingle kelat jom korat sama ya kajak benreu ke juri ndai tambah le kelat yang ni kesem ndai le kelat ku ya sama juri bang kam jam dan agak yang jom kesem he nyela ya pembet ke isi ke balang menen ba misalet external ya ka education ke juri nadu ka soutrek jom uni punai november soutrek entau punai te nadu khatwe bijem step ante kemat sekretariat bat penpau ya kejing persak kejungi ya kejing kuman bat kejing pomsim kia jong sarkar MDA ya kani kejing dawa kejungi nang ta ha keju kepor ha kan nyau trek sau trek kedai ka singi thorin ta ka singi sajan ndom nang trek ngin nom shop singi bler nom shop ngin tan liang kani ha kan nyau trek jong November hi te ha kan nyau trek ngin sa persang ru ban warlam mikir khat kejungi na kaleng samdang nomor ba kan don ru kejingwan jong abitsa jisau modiru jisau la mu banwan sini ya tingin tim na ke daw la kan penting na shu da ha kete gesngi ni kwa ru ba kum gesen ba home minister jong sarkar India UNUI ya kejing syukur jong kene sarkar NPP hapo gejalan Meghalaya samla kam ba habangi ngi dawai ka hok na kalian tu keseng ni dawai ka hok nam tak samla ke jungi kene ke sarkar ka set kelut ela ke jungi skor bat kim syam la juba yang iwat tang sekentian ru wat habangi kwa tang bani kendo yo ban yo bani mer jengmot ban yo bana jengmot ya ke sarkar ke bede kene ka jing dawa ke jungi ndrai syam la ala ingi bani kendo de ka ai ga bas nusi susu kalomba ha ka jaka bo konrat sangma un khot ya kren ya keseng bani ya ngikup kinongelam ulai order penban ya ke district administration ke bangi i menunmiat kalami ke order ba ke deputy commissioner juga East Kasil district kila penbana ya ke 144 CRPC ha saudang jam ka Shillong conglomeration de kene ke de ke jing ting et jo ke sarkar ba habangi ki nongelam juga sang ba khamtam ki padba juga jelah jongkari khasi jentia ke jungi ngidawai ka hok ke jungi nak ke sarkar ke peni ke jing khaupur jong korak sangma ba ban ya kendo bangi ki nolam sang balang umnur kene ke peni ke jing ting et ke jung u bar ke jung por iru ya ke jing long kuman ke jing long bangsunya ke jung u ya ke jak mri ke jungi te ha ka sau trek ni permana ba nadu ka por sipo kharwe bijem step ngin ya dan te po kemat sekretariat adu sambaji janmiat te hakan new trek nadu sipo buji hadu sang buji janmiat te haga new trek sadang penbenar yang sau trek ke bangin sale pat hakan new trek laga sit in demonstration ke jing shop club muar tu kemat se prakenta new kentama tu kharwe buji hadu sang buji new kentang in shop kemat sekretariat
ngin partai slogan ngin tam ki sing kinakra ba u kontrak sangma ude benyo sngau mat udang yo thia du tas ketret de ngin le syong tu hot ngitip bagadon ga 144 CRPC handrai ngitip syaru ba ka district administration rangkap ba sarkar jela kila tip bahai kini kijeng doa ki jungi tambah kini kedai kijeng le bung sutyo ladak ka sarkar ka le bung sutyo yangi ki badawai ka hak jang ki ba kata kemud ngiru nginop sutyo ki an jang ka 144 CRPC ka ba ni syai kalau gini ni dawai ka berapa persen ka reservation job reservation ke private sectors na ke benta jong ki samla ki joni balai ni dawai ke ni ke reservation ka long bang UI bahagi government sectors kala bahai ki samla ki joni ban yo kam yo jan but hot ke don ke jik permanan ka liang jong ki nong ti ai ba ki ong adu pra hajar kali ki don ki post te ya kata ngiru ni kwa hi ba ka sarkar ka de tap no ki ka hare ka bang ngilo pansam ka ya ka reservation hapo ki private sectors nomor kumbi imata ki private sectors ki dan ki hajar tali hapo state ka jongi khamtam hapo kabri neutral ka jongi habang ile hakine ki private sectors hapo kabri neutral ngi iba dan tang ki bri ki bana bar sudah wat ki kam security guard ile hapo bernihat haman laki factory ngini ki security guard ki di bana Mumbai ki bana Chennai ki bana Bangalore bana kiwe ki jaka jong ka Jawa jong ka India kan ba kim dan ki samla jong ki bayo kam tu telada jemma ka sarkar ka dunia ka reservation policy job reservation policy at private sectors ngila ban thap ki khna ki jongi ki bala biang ka jingnang ka jing star ani wat ki tu ki grateful mo ki tu ki kam barya ki la yo kam ki factory na thai ka jing kerjo kam kanam arasu nomor bakidan ki hajar teliki company yang ni te hakucu ka poru kalong ba na kaliang jongi balai ni dawai kini kalong ba ni tip bakane ki basuk kasuk akan hukum nomor kini ki state subject kami ki central subject lari ya kran ya ka reservation policy lani ya ka state employment policy kan thop lang ya ki central subject ni sutu ikata te ya ka state employment policy ya mentahi ni dawa bak sarkar kadai ban snano ya kini ka an khnang ba kan don kata ka framing lani kata ka structural building na ka banta ban sna ya kini ki an khnang ba shua ba kin pentrekam ya kata ka reservation hak private sectors kin don kita ki guidelines ba piang ba kumno ki khna ki jongin da ki rungkam kin yo ya ki facilities ba pa ngin pa dan mana gini po laban ngi da yo lekhang tala ya ko ka financial institution kadeka ba ai ram Aisyah yang kibri ke jungi. Kalau trekam itu senam arja khandre, hadu hajar arkuar, dan betit ya kita financial institution. Kita hadu khak lai mut kinong tre, ha ke batang uai khosi undan. Ha ke sengi bagawan ke dan klam, kipli kini ke office. Na kalian juga seng lalai khang tala, bat hante ngilap ba kini ke de institution ke bala trekam ndu senam klam da pendung kami kisam laju ni batang uai. Hadir bangila khang tala. Kadang kalian ka jam kini ke company ke ong bang ngimtit pa kita khna kum kita telada phidal ngi yom ya banta kam de ke kamram ching ben provide enu ki kam ne ban ong enu ban let ka office ke jopi re lada ki kwa ba ke kisama ki jini kin yo kam people me advertisement two newspapers khna ba kini kisama jini kin yo ban apply ke mental adon iwe sama ban mula ibe yo kam tu kum branch manager na tak la tum salai te kini ki ba ngi yo ya kajing syak kini kan that no jong ki kam ke jam jong ki samla ya ki khasi jong itang ha ba bomau itu berkontrol itu ki control ki fencing jong ki like na ta hapo ke tu company amdan khasi te kane kajing let jong ban jurep dawade hadir bangila jurep ya ki babun ki factory ya ki babun ki company ni lap ba kladon sisa ke sisa le silen khmat jong ki samla ke jong dan after kadang sepenmi na kalian kesan ya ke employment cell jong ke HNO yang kalau bangin la ban penbori ke sarkar baka de bantan ka khnang ba ka sarkar kan la bedek la kam ye kini ki private sector ki bawan ni haswa bakin ya sign ne ke MOU memorandum of understanding hapdang jong ke company bat ka sarkar kan dan lupa ka reservation na ka tak samlah ke jong le ke jingi ki jungi ya ke employment policy ka bolong ba hakanu gadur ka sarkar kan thau ye lat ke lenti ya ki we de ki samla ki bakwa ban sangi kan jo kata de ke we nomor bang dangi pet matai ekonomi jong state Meghalaya la control dangi way pat ke peri ki bobrei
dah kejelah jumi. Hadapin punya bahaya kata, ya ki ekonomi jong state dah kontrol lagi baik. Lada kontrol lagi baik ya kepelan kai jong state miklia kata kemod. Lada ngi ong sispa ong bahril jong indak kat umon bu. Kadon hi ki jing nomor kat ya kepelan kai la kontrol lagi baik. Nah kata kadau ni ketujur yo soka pakai employment policy kadai pakan sinano mar kenang bahkan ailat ya kini upcoming entrepreneur bakin lak mentau ya ki kam bijang juki menang ngadang i kendiat ngakram lak man kemau ba sarkar kala thawi we scheme iban nyerap ban pun siu not ya kini ki nok simram laki financial institution ki berit la si kum itu ide iwe i isienjat jogo government hadir ke jingi ki jungi kawan penlak ban penjok kam yo jam ye kena sebelah jungi kalau kau itenap ladai kena sebelah jungi kile apa bang ki yo ram san ho hajar silak nam taban sen kam jom lada kalau kumta kata kemot ke jingi kini ye kam sarkar kat nang mi sini kalawan bat ye ke ekonomi hi jong state Meghalaya lada ke sarkar hi kala ban china ke employment policy ngam artatien ba hadir ka tu kan isnam ya ka ekonomi jong state Meghalaya on sa control hi dah diberi jungi Tik ke basumsi kalau bah hadu mentalo state government tang ban khot ban yakran yang ni ban smutu ke ba ni kum kaseng ni demand na buta kajat beri jungi na buta kalawai ju kajat beri jungi ke sarkar ju konra sama hadu buta kam patiau kane ka pen isai kedar bak sarkar NPP ke jingkren ju kinong yalam jong ke sarkar NPP ke sarkar MDA ke balai alam kena dah ke NPP kalong ba habaki ong bakalawai jo ke chat mendriu ke syom hagi sablah ke jingkli ba mi menta kalong ba ke ai kila le nam ta ki sablah habok factory in the ledge ki factory bobon ki bobon ki factory na du syasalang bodon ki ko factory jadi health ki don ki cement factory ki iron and steel factories kemudian steel support mabang support bernihat pini not more than 5% kin don ki kasi ni betul itu cakap tingin dai keren ni ya kini ke sarkar kalong kulun na kata kasim jing i kena sama ni ki bela nan ki bela start ki bela yok ya ki jing puli ki ti bobet bobiang pin sai i kila pin i ba ki kena sama ni ki bela na start para bor anda gila pas ni ya hapelet ki cities ki bah siapa jong jela jungi na kata ba ki jo ka bajam lada ka sarkar kesnai ke nega employment policy lada ka sarkar hi ka reserve hi prapo persen ya kini ki kam ki jam hapo private sector na muta ki kena sama jungi nganget scam bangim don kam man le chabar namal ba population jungi ke beret ki private sector ki babun nilak ban ka ki private sector ki lak ban observe ke parok kini kena sama jungi ba ki brak pas lagi college ki ber lada ka skill jungi kena sama jungi kam biang ha kala don ka skill India ka skim sarkar ka skill India ke baki kini training ban pentibet yang di kenang bagi yo kam yo jam lagi di factory Henry menta ke skill India kala don kat ba ondala dep you tu skill India ban ka kam ka jam hang tu po company ba kim la bang jo ta ka daw kim bang si bli ki ha bon le chapa ta ka daw pi ha bang ni pe ye kini ki jing tu ki kena samla ta ba kim yo kam yo jam ki boy bakla ki boy bapi ha ka lenti ke ba ki jak bakla ki jing imjuki ni na pai se kini jing ai par khoi ni pet ni apa ke ai ka root cause ke ai ka basdang banwanrak ye kini ki jing ke jisdang banwanrak ye kini ki jing lomba ni hi kum bejat brio hang ni hapo briju ni tra ila bakla banjit ye kinu yalam jungi ban len bi kmat hang te hapo asu ni kata kadai ke we ki jing kiba ki brio ki bangi jet ban poing te hapo assembly kiba pun ki de businessman but ya kini ki businessman on da kila poing te hapo assembly kim don kanu ro ke issue kaba kin kren na bataban kentiu ya gejat bendri jungi hendai ka don bet takwe kata ka mat ha kanu ko dor bakin dek ya business kata ka de ki jing ko bakhawa na bata gejat bendri jungi habang apek ban ngapai siya ni ke jala jungi ngai iba na parok
kibriu ki bapok mat bat ke bami kmat ngai i kumba ka jing i ya ka jat briu bat ya ka ri jungi ki dei tang kinong yalam seng phalang bat kinong bat ki khot ding seng phalang nak kata-kata ngam mata singa wan ni bangin keren ya ke employment policy in keren ban ni keren nam ta bak sokar kan reserve ya ta ka proper bagi sispa andre ban keren ru yalam jo seng phalang bakar root cause ka benung kong ka bawan ra ya ni ke jing ya ki khna samla jungi ba ya chat bri jungi ka dai ba ni kum kinong yalam jo seng phalang ki ba ya ke chat bri jungi ni tiang ban khun ni election kata-kata ke main course kebangan ini. Nah kata-kata orang ngakot ikisan malam perfect. Lengba mungkin di press media bagi day ban mi chatmat ban yakun ya election kenang ba kin yok ban pen ulong ya ki isu prepare ke isu ILP la isu sak tok tu balai sak tok nomor ba ki mi kinong mi khat tung te ki don tu business na kat ba kinong yalam ju seng palang ki ba ya ke jat pun jungi ki menurut ban yakun ya kena election bagi mi kmat ante ban pen ulong ya kena isu bat kadawa jo je dia yang scam ba lada kajat riu hi jungi ni don de jing kemen kaban job hi bat poi hi se khathong bagajat riu jungi kan im song hang ni po slam tai ladai kapor ya baro bangin mi samatan dai tang bangin ya terus po sekretariat bangin ya dari bangin song ni thara dai bat fine dia kata ke cost ke ai bang penlong ya kena jing ya ke jam dia